ja želim svima da vam se zahvalim. Ovi datumi su uvijek povod kada treba zajednički da nastupimo i Klinički centar Crne Gore i svi mediji, jer ovi datumi treba da pošalju jasnu poruku svim našim građanima, odnosno mogućim pacijentima, koliko je važno promocija određenih aktivnosti koje treba da se sprovedu da ne bi došlo prvo do moždanog udara i isto tako ukoliko dođe do moždanog udara šta treba uraditi da ne bi došlo do fatalnih posljedica i invaliditeta. Prvo je to, a ono što mi je posebno zadovoljstvo jeste da Klinički centar danas povodom Međunarodnog dana borbe protiv moždanog udara može da promoviše najsavremenije metode liječenja ishemijskog moždanog udara u svijetu koje se primjenjuju i u Kliničkom centru Crne Gore. To su dakle trombolitička terapija koja je od ranije prisutna i koju već unazad više godina primjenjujemo i od nedavno trombektomije, dakle mehaničke ekstrakcije tromba koje radimo zahvaljujući našim kolegama i multidisciplinarnom pristupu, dakle prije svega angažovanošću naših interventnih radiologa. Kliničkom centru Crne Gore je veliko zadovoljstvo što imamo na čelu tima interventnih radiologa našu doktoricu Ivanović, koja je pojačana sa našim dragim kolegama koji su sada punopravni članovi našeg tima, to je profesor Mijailović i profesorka Lukić, tako da zahvaljujući znanju i stručnošću ovakvog tima u saradnji sa neurolozima mogu da se riješe najkomplikovaniji slučajevi kod pacijenata koji imaju ishemijski moždani udar. Kao primjer toga, naš tim vam je i pripremio jedan film koji ste mogli da pogledate kod pacijentkinje koja je imala ishemijski moždani udar, nakon primjene trombolitičke terapije i trombektomije, njen deficit, odnosno koji se ogledao u slabosti lijeve ruke, lijeve noge i nemogućnošću govora, da je nakon intervencije naših interventnih radiologa i adekvatne terapije sprovedene od našeg neurološkog tima, taj deficit apsolutno regredirao, dakle nestao i vidjet ćete danas, moći ćete obaviti razgovor sa tom pacijentkinjom i vidite da od jedne žene koja je bila u jako teškom stanju, da ona sad može apsolutno samostalno da obavlja sve aktivnosti, da hoda, da priča i onaj ko nije stručan ne bi mogao ni da pretpostavi da je ona imala moždani udar. Naravno, ovo nije bilo sve lako implementirati. Iza nas je dug period edukacije koje su sprovodili neurolozi, zatim podrška, kao što sam rekao, od interventnih radiologa, od našeg anesteziološkog tima i ono što smo i ranije najavili jeste dakle da imamo jedan tim koji je sposoban u svakom trenutku da riješi najkomplikovanije slučajeve kod pacijenata koji imaju ishemijski moždani udar. Ja bih također danas zamolio i danas su sa nama direktor klinike za neurologiju dr. Balša Vujović i načelnica odeljenja za intenzivnu terapiju i moždani udar doktorica Ljilja Radulović. Evo i oni će poslati jasne poruke, konkretno evo dr. Vujović će vam poslati poruke koji je to vremenski period u kom pacijent može da dođe u klinički centar i da bi dobio adekvatnu terapiju, a doktorica Radulović će vam reći neki od najvažnijih znakova koje naši građani treba da prepoznaju, koji sugerišu na postojanje moždanog udara, takozvani fast protokol i da automatski i što prije naravno dođu u urgentni centar kliničkog centra da bi mogli da dobiju adekvatnu terapiju. Dakle, kažem vam u ime kliničkog centra i zajedno sa mojim kolegama neurolozima, interventnim radiolozima i kompletnim timom kliničkog centra, zadovoljstvo nam je da na današnji dan možemo da promovišemo metode koje su danas rade samo u najreferentnijim centrima za moždani udar, a to su, rekao sam, metode trombolitičke terapije i mehaničke ekstrakcije tromba. Tako da naši pacijenti koji dođu i ispune kriterijume za ovakvu terapiju bit će adekvatno tretirani i na zadovoljstvo naravno i njih, i njihovo i naše.
tako da ja vam se zahvaljujem i konkretno nekim detaljima koji su to vremenski prozori koji, dakle, pacijenti treba da ispune, evo reći će vam doktor Vujović. Također mogu da naglasim da mi je zaista privilegija da budem dio ovog veoma uspješnog tima, veoma kompetentnog tima koji je napravio značajan iskorak u terapiji moždanog udara. Dakle, posljednjih nekoliko godina već ustaljena praksa trombolitičke terapije, sada već, da kažem, etablirana terapija mehaničkom ekstrakcijom tromba koja se kod nekoliko pacijenata veoma uspješno dokazala. Danas govorimo o ishemijskom moždanom udaru, dakle moždanom udaru koji nastaje zbog zapušenja krvnog suda sa krvnim ugruškom i treba naglasiti da postoji određeni vremenski prozor kada možemo djelovati. Dakle, mi ono što se trudimo da spasimo jeste zonu oko samog infarkta, dakle oko mjesta gdje je već propalo nervno tkivo, postoji zona koja je vaskularno ugrožena i gdje mi možemo da djelujemo. Kada je u pitanju trombolitička terapija imamo 4,5 sata na raspolaganju, a kada su u pitanju trombektomije do skoro smo računali 6 sati, sada je nešto više od 7 sati, tako da bitno je da građani znaju da je moždani udar hitno stanje i da moraju da reaguju brzo. Dakle, postoji način kako mogu da prepoznaju to i u kućnim uslovima, da pozovu hitnu službu i da se odmah jave klinički centar zbog adekvatne terapije. Znači, da bi cijela ova procedura bila uspešna, neophodno je da sami ukućani prepoznaju da se nešto dešava, neka to prepozna i sam pacijent, da se obrate što pre hitnoj pomoći, je ti osnovni simptomi na koje bi oni trebalo da obrate pažnju jeste slabost jedne polovine lica, slabost istostrana ruke ili noge. Takođe, dolazi veoma često do poremećaja govora ili dolazi do pojava ispada senzibiliteta, odnosno pacijent prijavljuje da ima utrnulost jedne polovine tela. Kad posmatramo ovu pacijentkinju, zašto je to bitno? To je bitno da bi u slučaju da čak nekad hitna ne može da obavi brzo transport prema urgentnom centru, da sama porodica dovede pacijenta u urgentni centar kako bi što pre započeli terapiju. Kod ove pacijentkinje koje vidite u filmu koji se prikazuje, sama rodbina je dovela pacijenta u toku od 10 minuta u urgentnom centru, što nam je dozvolilo, dozvolilo nam je da primenimo i jednu i drugu vrstu terapije i dozvolila nam je da to rano započne. Rana primjena terapije daje bolje rezultate. Ja sam sigurna da je jedan od razloga zašto smo ovako dobar efekat terapije imali kod ove pacijentkinje jeste zato što smo već u prvih 30 minuta od nastanka moždanog udara mogli da primenimo i terapiju. Poštovani direktore, poštovani kolege neurolozi, ja vam se zahvaljujem na ovakvoj prilici da zajedno započnemo, nastavimo praktično primjenu ove metode koja daje velike mogućnosti. I pred nama predstoji jedan dugi period gdje ćemo mi to kompletno implementirati u svim segmentima. Za sad možemo reći da je u Kliničkom centru Crne Gore urađeno nekih 12 trombektomija, da su rezultati veoma ohrabrujući, da je veliki broj pacijenata izašao sa minimalnim komplikacijama, da je metoda dostupna, da se radi 24 sata, svih 7 dana u nedelji, praktično čitave godine, što je i ključna stvar za implementaciju ovakvog programa. Da biste obezbijedili sve elemente, neophodne su nam, znači, tehnički preduslovi koje smo u međuvremenu već imali i ono što je ključno za ovaj segment jeste kvalitetan kadar i kontinuirana edukacija ostalog našeg mlađih kolega koji su na tom planu potrebni da budu primljeni ili da se dodatno edukuju. Želim da kažem da procedure idu svojim tokom, da imamo dobru komunikaciju sa anestezijolozima, znači da praktično funkcioniše čitav tim. Sve ono što hoćemo da kažemo da imate veliku podršku u nama, da mi želimo da taj program nastane isto tako kao što je i program akutnog srčanog udara, za koga imamo dugogodišnje iskustvo i da se radujemo da nastavljamo dalje.
hvala vam što ste nas uvažili i pozvali da prisustvujemo u ovako važnom datumu. Znači, što se tiče statistike, mi imamo naravno definisan protokol koliki je broj moždanih udara, međutim mi smo sada trenutno na projektu izrade registra moždanog udara za teritoriju kompletne naše države, tako da očekujemo skoro te podatke i radimo projekat zajedno sa Crnogorskom akademijom nauka i umjetnosti i bit ćemo u prilici da vam ih prezentujemo. Što se tiče faktora rizika, postoje više faktora rizika za moždani udar, slično kao i za druge vaskularne bolesti. Znate i sami, hipertenzija, dakle visok pritisak, gojaznost, dijabet, slaba fizička aktivnost, pušenje, sve su to faktori koji nepovoljno utiču za ishemijski moždani udar. Ono što je nama najčešći uzrok ishemijskog moždanog udara, to su nažalost nepravilan rad srca, dakle aritmije, i zbog toga nam je veoma važna tijesna saradnja sa kardiolozima da bismo spriječili ovaj najčešći etiološki faktor, dakle uzrok nastanka moždanog udara. Ima je čitava lista kriterijuma koje nazivamo inkluzioni i ekskluzioni kriterijumi i prilikom dobijanja ove terapije oni moraju biti čekirani. Dakle, svaki inkluzioni faktor mora pacijent da zadovoljava, isto tako da čekiramo da nema nekih od ovih faktora koji ga isključuje iz mogućnosti dobijanja ove terapije. Tako da, recimo, ako je postojalo neko krvarenje gastrointestinalno, bilo kom dijelu organskog sistema, to isključuje. Postoje, kažem, različiti faktori koje imamo i na listama i ako hoćete, možemo vam i prezentovati da vidite kako to izgleda. Pacijentkinje koju ste vidjeli na filmu, ne znam je li nam film dostupan, jeste li vidjeli kako to izgleda, znači neko ko ima veliki deficit, koji u tom trenutku nije sposoban za bilo kakvu samostalnu radnju, nakon primjene ovih naših terapija u mogućnosti je da potpuno adekvatno obavlja sve fizičke aktivnosti koje su neophodne za normalno funkcionisanje. Tako da, eto, ko želi, svakako možemo organizovati i na neurologiji pacijentkinje, upravo koja je na filmu, je i gore kod nas na odjeljenju. Ja super, svaka čast, nemam riječ da kažem. Bravo. Ja mislim da je to doktor gospodin, ja se izvinjam, da je to doktor Željko Periso. Evo svaka čast. Nije, ima ovdje drugih doktora koji su to izveli. To konkretno je uradio profesor naš Mijailović i profesor Kalupić, njih dvoje su to uradili. Tu intervenciju, jeste. Tu su oni, tako da možete i od njih. Evo sad je ovako i uživo da ih vidite, ovo što ste dosta čuli. Nisi bili vidjeti, ali je bilo sve kako treba. Tako je. Uspjela je. Ono što ste vi dobili u Crnoj Gori, zahvaljujući vašem rukovodstvu, to je da ste se uvrstili u retke zemlje na Balkanu koje imaju stroke centar. Koji može da uradi trombektomije 365 dana. I to je da zahvalite u prvom mestu vašem direktoru Erakoviću koji je počeo da pregovara na tu temu još prošle godine, pa smo je tek sad realizovali. Ja se svima zahvaljujem, svima hvala. Tako.